Seo coniúirt tá sé bra milliis mar is máileachta. No, haidir clom a gáil eisteil. Ní máta dhean na síos ach tá se rubbar rís. Tá sé seo go donna. Is cinnte go bhfuil an duine seo tí go más a gleigean. Níle sam cerbach ar chuna dhéana chuir mad léchart chológ sa formid an litir sin. Tá málaí seisteach a gceistinte. Tá agus bagart. An rud is measa le síle ná chuí bhfuil pictúí dá héad an héon granta nós ar chuoine eile. No, bhí cinne sin. A chuil bailach ar bethan gomach is an cecha dá ríras tá se. Bhil tá. Síle. Tá gartá níos fearr? Ie, tá. Ní rohanna ha seach. Tá an tá mat na pásan tá fiúgain te a gúil le pectorí den áil? Tá. Ach a gáhrán litir se le bhór gud fisranis. Bhil sé rud atá na digginn tú ná go bhéach duine bil le riomhúd agus fisach ráthir neidirlíní cin ná se rud a dhéana. Right, bhfuil sinne, síling bhfuil se harám an lína chochan áhrú. Ie, tá se go raibh fada go leor. Ní bheith géid chansar dá scartar an Johnny smó. Tá brnar mo híle, tá sam goil seáin deachart. A catú bheith faideach in tamil leis. Fuide, for flug's sake, go dé go fad is heis ma bheith fuide. Thg i níomh ana do fináam se. Tá is mór a strainer hi. Tí go me sin. I mean, Bahaman the mesh Vienna's cógad a grimeller, and yell shiv, there's an other scarter and jaw, and be orange the hen. Tá fáte ar mo híle go ben sésil an chances fáir tain fí láthir. I can't touch on scart and shaw or walks at the full of hanyedi. I mean, near pattern of beyond, near leech a beagov, near liagov, but I go my of brummy. Is Kent in our Irish a gadisha harder. Tá sam, ach caiisib chuneal in tamil leile, tá muidir dunar níhil. Oh, Tess go. Mar smíine tú éonar a híle ar do chlár scuil drónús ar le túirt le fiscan duine seo, go na gádaí sa tóir, le fáte a chuir. Had you got shaw scar, there's a use of wagon. Tá Scotty chun pebliad fáte ar sáchar. Tugann se le fiscá nach clefa ar bunige, ach rud an dá ríre go deo. Agus rud a hágins na gádaí an dá ríre chamá. Oh, that's so some goal cart good. Go minic ní bhí mar rinne an tóirse ach reality check. Idir dá lína híle mar a miste leat, bhhain na trééis a chuneal ar an lína. Go maid a híle. Is gag mé mu an an cantar na bhfuil se amsú. Na bíoch a nimrí oft a híle. Jomuide. Scum a cén iireachtaí dhéanamh sé cormú ama é. Well, níor ír misisiart an láthógáil sír. Well, cheap me gur chearting roint ama chabh le chéile le cuasaí a phlé. Cuasaí a phlé? Ceirtá le phlé? Tá sé ligead siad a chléigean hain, comprende? Well, Tom, tá sé ligead suim a chléigean hain. Cean fág bhfuil tosa caithlumm se mar seo. He caiimh leat mar chéart go tíireach. Mar fáis do mílte. Caithí an tosa an teannas sin adring le héalú wim. Well, sin amadí. No paranoia, no lílis a gom céart. Oh, Tom, nach fan I like breakfast. Am I doing a grill? No, come here, Macht. Oh, yeah, caithim mé macht. An chos an orge, she's chuig gafe more like. Ja, clushing go den she'd an grill go Joe and shin. Sinné. Take him, sin. Connor, tá súlagam nach ceapan tú go me géirí me láidir chu isteach sa scéal ach. Leanort. Well, de réir mar a eicem sé. Bair de bheith níos récúsí, mas mín atlanach droig leis an godjibh seo le Tom. Níl me shop tight. Well. Oh, níl is a gum. Just been Jack a gunny chus Jackarm. Well, a beidir go bhfuil Jack beganín báistúil. Nach an dóile go bhfuil an million ar Tom frisin. Ken fá gurn sé sós leis. Well, cén fá nach féidir le lecha leis go bhfuil Tom ag rá láta agus níle Jack. Níl is sam. Tá mé níos measca sós an isna mar bhí mé riamh me héal thurfa seo. Connor, cai tú fálam conas lecha le Jack, nó caiile tú Tom. Tá sam gún an ceartad. Ním hín an daile leis. Well, cai tú. Má hí mar chuilehirta imacht le sro. Ní hastín mar tanna fanneogi sáchláán. Seo na túil tú, agus me sin muosa chuúla garína cégan í lí geile heile. Tá delivery chart a nniu bús agat. Tá sam. Agus fanni leati gan núma deacha. Tá mé éis áir do bháil ó Lady Margaret Muck. Breanú macha fe cael meic a fannach le. Agus tá nemún seo i dhéine mar hádaí chum mar dhéanach ledí meg mai. Drofri, Harry. Sílan si gola cynna spéir fwy ti giarin. Agus nach bhfuil.
Tá machchas sams go bhí motha Denise bheith buite lei seo. Well bí cinnte nach néú leis blein an chéadháíomh. Han orm sa tan láart. Har os ons go darla ha seo. A be den listí listúne. Bhí seafuide go bhean. Ní lena take hentín. I gappa go me sin níostíte do hentín na dá máid. Han ó se be Denise. Ja sé geí Margaret agus Charlie le crota hart an seo. Is cebún na dhéari. Well nó tá Denise gur fá réile na máid ní tiidir na jab an wagó. Nealt a níos bómanta. Tegin sin á sa wahé sin a í troblaid. Signer bí ar whack? Ní tá bheith cheapach te na chola fós. Well, rahama she's an flat agus currimana hia. Yeah. Ah, sin tú walk. Is cosúil go roií bháil agat a réir. An bhir tú neall chola tar Harbe. Oh, wat yn wach, mam? Tá sé cart go leor maran. Is lear na airí leat do bhála anú na bhála réir. Ja, agus is learner an tú de híd in imní fum, mar a dogtú fwy dar a gydíon nish nach rá sa wala. Tá sé múnse inse dad wethir cahfuil tú. Ara, tá mé fad a glóir tar dar chum hain. I dólam gwylén go, na bhaid in imní fum nís mó. Na bí ho cantalat le do wethir, Denise. Tá gragan dut agus sin an fag go méim ho imneach. Oh, cur a beg a gredin hú. Tá cear a háit le haar carthúniu. Agus tá sé homáid a gin tasnú leithre. Well, ní féidirlumm. Unéit man joffe tá mar ó nó. Tá an sacrú seo deantagin. Tá sam ach tá brona. Ní féidir leat mé ligin síos mar seo. Ní me gur ligan síos. It's just well, ní am mórster am hain. Níle am gnómar dear. Well, tá sé rudbeg má a bheith in sé seotú inis. Tá sé ho mí profisiúnta. Tá fan arm garna dhéanú le Michael. No, na dyan, ormsanacht. Hog me niwm cajaban. Well, tá seo scanala. Ma hú a bhac. Well, han nu ja na gardi sinna. Gus na Jane nom sa gymar ar notar seo ma hen. Tá sé go maig an couple caisal a sort le maid fi fad tam go dó. Gydí do war Liam. Caart a titan sinna gus a má lein. Yeah, well, tá sé tuá sé híle. Síle út is geachtal ceir leor. Gydín a cysni. Dós go main am ma garach tal ceir leor. An go leis céim. Ar na bí mar sinna ma hitianna. Na bhlas go go ma up to haidóla sí Harryán seo halig. Ne ma geri ar effa seo ar a radio. Agus sin gyda'r hanrod an na péisi geri ar i mi ein. Cén dochraí nach sé? En sama sydd y gydyn dohori yn eisiau. Cyrra sian smwytio y gwaed na bocialle. Ah, come on, Síle, céim éid admirers heap sú ed. Wel, ha dórin admirer a seo hannes. Well, cá se gúil ansí mé go duine sinnat. Wel, hans sy'n cyn osam ta iola amser. Fiwm y tas y bon cracus. Níine tá mar rágus mátá sa dach, ní gáis céil mórí mes. Brenner, we het de chorre se vagi am kin telle. Híle, tá tú an éir gan goed númet. Wel, na walas gom hansen. Ys cwm y byd folder. Gyda tas y Dennis Dean seo. Sorry. Ní mór net in the restaurant ceap me go me an Irish man aibre. Wel, na fel television o gyda bag anker. Sorry, ceap mar se ceart go leor. Tarod i o'r leor hat yn siog, yn tysaf fod y hi hart ag anker sias y fel ar. Jo, mae hyn si sydd caffe, bwle med fian wyl chlig. Right, fec mar baldu. Síle, beid gwyl stoc o'r etse, ag ni hyn la rog gan sil mor o hosa. Only this Christmas without you too. Love is in the air. Every time I look around, love is in the air. Lisam ceir tá gceistad. La 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 Tá la. hot date nach a cile. Daniel. Tá siúd man nóir, Well, ni le chosol o'r tort gwyn y nerfs y gras gwrs rech i. ó nó bhí cain faoi nervs nú tucha siad orm gan dat. Ach, cawro se sy'n ysyn adrenaline na cawro. Trwy'r dy performance intach. Performance. Is gom ceir de vestan tú ves ar siúla goin. O, dawn is amser nes gyda fach o'r siŵl ag ein. Wel, beag seansan is go mis sé tuairt faoi lap dancing. Lap dancing, agos chwla me gwyle erig dy intach. Oh, Jack. Brana. Can wedi siach ar yr war a chrein nolig no go fecari. Nach bhfuil si beagán in gáfach. Well, ní líon siad leis na mar chain eile. Wel, beter ach is i sio a fi ar war a chrein yn cheir flin gorosg yn mwyd cwlchaint.
Hug my no la sasna lumi. Scuilm nar hangsam seo chéad láidíomh. Út ní éachtáid go dtí anna chréúils gur a lán an thomagnéach ag siúlaach le chéile go choscailt a scóir fphobal. Ai, agus níl sin anna chreisiúns fós an bhfuil. Tá Ciara brenn go hálín na léanta seo. Is brala míáil cho sannaon si hen. Well, ar mach sam níos fearr, ar an gur sí flirtar lethe mun seo. Stachfuil an leid sinna golamach le chalíile. Ní stopan se sin go leor, Nancy. Níl si go caint. Well, is éis go mar áhraí na tí. Té tá rá. Well, déring an is nach bhfuil ann ach bhfuil sin ard humor. Kom dis go. Nancy tan statue stýrich lendur til sa siúpa. Hi, Ciara. Mac. Tá bruntan is am gritse. Oh, gur maithid Santa. Piece of upper. Rudí mé ar gúnaí. Sin seola nu Jason. Híl me gohfuil at cartach ar chuige. Well, na chasan sin dark horse. So in sem, bhfuil an rúna lad. Níl. Ar sé fair play go tíchéara. Cas an cháneile mar báil bhí ferad, s níos tá ceanna lead. God! Taras nu dom a flocha. Tá channach noch busy gur gná channach an eile amach. Can se said me. Well, sin mar tad le celtad. Agus cit a geistead le sin. Oh, come on, Ciara. Ní trons nach tú flirtal is dutch no nasra. Actually, is as New Zealand eh? Nach nana for go Maori eh? Mshap gras smuka. So, can an scale anyway. God! Tá tá socha dom leis an godela cub mac. Hey, Ciara, tug your ear. You got my leg cousin to lumsa. Look, just kunnig man fair hearts again through except make sure mach la Deirdre, shna mate. Agus tá. Well, sorry, you got my leg kentach. Níl ma cuntach. You're on a kecht. You're right. Keppen golog in gwilse de jaart ag op alles wakker bar gollover de one in lumse. Ja, want ma 10 thursche go. Nach mór pecad a ceir condition seo. Ní bhreaníonn siad ráláin ceart go leor. Is cosúlnach dug Seamus 5-star accommodation dóibh? Sin na Seamus. Chalúd caiite molacha chéige. Le cí chip níle trún hain fantar i lení níos.
Gan trochttar hélo. Ha jóna bí chumí ar chalíní, de tí chuchar arb sin. A me cóta de peint arb sin is deúna nach núta siad. Well, nó bairt cuiachar an blaster dúspáire. Right, wachas. Is léir go méchart athúla dhéanamh ar na píisiatá cailte le plastar. Agus cinú nach mai éon gurtú nó crapúáin. An sinna bhaile dhéanach na dachanna bhateáil. Jesus, fair play, right. Tú go teis na bhád. Timppla seach an dearfan? Right, bí teanna bhád go marsin. Dú nó agus breanna, mar bhíon an féinte testa bhfuil me go féint. Well, fair play go te bharcas. Tá riméidir an ghfuil se seár fád socra. Caiimi se fill ar a gafe nó bain fuipan mu a Bernie. Ba ní samman se bhide me se tíocht ní tochtú lách, ba de be se an gáro. A féidir. Be se cosúlas na seanlaintí fádóide. Sílim se go cheartta si bheith mú dosach an mórciúlagus tú casan na nemuin díirech mar bhí tú fádó. Rus had bhachas go bíon tóra na sáir an éidir ní lugaí. Stop féidir. Ach fiú do meid an tam has tó studio wim le ní a chorháin. Kes studio, anú jomú cáneála cinsáid. Ní a sam. Stóras tin seo me se ceart. A féidir. Breanna, wachas, dúna tú sanna fphobal. OK. A fair play it. Éist, Jenny mé a wachnafar. Be dí bucha tí wachas. Ní roigus amgra tú héin agus Bernie chomór le chéile. Ápach an nachlam héin agus Bernie bheith anghar da chéile. Ní rih clúán. Nach ítach an chuíon a rion cádas le ham. A réon na daoine mórm. Ja, bhí Bernie na chalín lách. Ní éting Bernie a hálúmar chalín lách. Bhí sin Thomson. Dhéanach sí rud a begat. Jack, tásúlam na gapan tú go bhfuil am roiíarach ach céirt faoi dhí a hála díad ar a dáling. Hitching rá, Sheila. Hello? Hello? Lig tú! Grad laat, er gossen te ma! Sheila, tóg a ré. Ysna fi yn yr eisiau hal ma'n raglis. Saga, ma cadw cwymar y meid dwrt yn sarsiant leat, ie? Na lawr leis agus na tŵr ards beher. Li go hen lawrs. Na tas band o chwyd mochan go. Reaction mar sinna ta wei. Ysgomol ddom, bach lig yn nws na patient ysgalibi. A dwi'n gwlad pactor y reis am hanyu wain i alle. Joffische da. Ie, agus gydísin, caim eisiau gwrs ys i hebr siol, lai ni lwy. Ok. Na fragar an ffôn ac a wan nŵr y tamis yn sia. Agus yn sy'n cael ring, sy'n glanas mo chwagan. Si gyda stiarw gybi, da fwag am ar sio. Pa mi hi'n sio mar y cyn alai, gynnu pegan. Sy'n einys, caim byd yn y fer ara. Ok. Ma sa sinna ta weit dina wita. Now sian fág a dána mar steachan se nach an ceiste chuirta du go tú meach le heideach. So, hánig an talamh má, agus cúpla boc mór leis, agus tá bante éigen acu siúd ag cólacht an rank. So bhfuil sin chun taid an rob? Sí, sin an rud tá siad nig déanana Ferbert filmacha femina ar cósta hir na Franca, agus tá gur ormsa dal an chanécha. Go dtí an rank? Ja, an bhretan mar a hálíonn sé. Agus an sin beidir go meiste gur an chlár Ferbethe chuir le chéile dómh. Wow, fair play it. Ca gan air dú an impressioner. So inis chun, a rain shaper. Oh, bí ránáilte. Siad chus le rá Humpty Dumpty, agus bhí siad ní sin nó ahar. Ach híl me gur hana na fear fásta sin le. Fásta cure, ní sean chatte. Ar réó idir thullahort just chuir siad an lá mór. Yeah, that brand cin an stressed, all right? Well, níl an ar it's just, I suppose go brisio tasta bhaim. Hey, wala dal isteach gailach ag scanan. Oh, no. Job Beiger. See, bhí min anas bheith búil le Mike, a trúd ag an eile ar siúla ag a dúirte. Agus just, níl fan harm dal a bhaid inis go fóil. Wel, befrálam ach tá planid an tam leanacht. Ní rúh vinnig nach mín tisar fáil an chrack. Mark will na planid sé an tam. Tásad hain, befrálam. Ja, tá sé ceartlúir na bach. You know, tug me an seans búla cúpla sean cháir just bhela mór dear hin. Tá mé just so pissed off le Mike. I mean, is fúlam dína garú plan mar sin just ag an nóméid dearnach. Na, bhí sé jazz búla leis an sean rám mar sin hín.
So, will túrim beg an spectre clues ó ket a crunna gluch nó? Sure, nás agus sin go dtíon leid an tartaíine tan ha nniuhain í heile. Éile, cumán, tá sé duine díhil. Níl sé éascara. Smaoinn tú fin méid a dúirte. Wat is barlam san na bharara? Car me se scarta an hiad rud maid na mara, agus ar leid car me jeridir san scarta. Ní he, ach an méid a dúirte faoin cholar an radio. Ja, cehain se se. Well, má air muid a lína fón. Tá a go fóscáil sí fannacht. Ach béidir gan ngothar an radio, go mecht tú an fannig chuir. Well, tá puint tneige. Bit agus sin rud a taiálar, áir a haanta ar hen ar a radio. Mal bé fan a fáidir tá sé gin te. Scarbi, go dtí mit an cant fi de dósin seo. Cyd a ceanna? Hi Daniel. Tars Jack. A táis gom goir me le hena faoin na bláhanna a caiime ar áris. Bhí siad go hálinn agus le héad a surprise. Well, leis an éarna ancient, siad san na bláhanna is fearlam. Well, in áíire ní is gom céad na bláhanna is fearlam, go dtí go bhór méiad. Lena fianna. Bhrálam cean. Banú dearab tá an dábhúdé lascailte. Dearag mar sin. Right. Gaithún siomrága? Ní bha mé ach nóméid. Tásúla gom go dhéanó sé leat. Balla brás. Sláinte bhá. Sláinte. Go mé an time again. Agus inis, tá me can rud cinn si dhéana a bhfuil fúnar me dhéana le fad an lá. Bhí mé tá brúnarm. Anis, sin rud nach faca mé le fada an lá, náir ar bhín scoinge. Well, déanam muid níos minic é mar sin. Níl is sam cén fágar á mé có mortified. Bhí sé cóthaisteach Nancy a eáil pógad ina cinint. Bhí funar am marrá é stoppa. An tá mé sásta nach chuma gur hása? Yeah, mi sé freisin. Oh, tas an náir mar sin, tá sé go cute. Cute? Oh, no, ní má le fear a bheith cute. Oh, tá brúna mar, mé cute. No, farú le bhí a gceistan. Yeah, gur maith. Bhfuair me sé cinál eisteach mar sin héin. Léironn sé an cosantóir an it. You know, neach mé Nancy cótógi seo le fearíh hana. Cé go bhfuil sé díanaar na twins agus chuile hort, beidir nach bhfuil sé cócíalhar sa cheappa. Iar a bhín snabbi go búir sin bhuaí. Ar lí bháin tá sé anna lúnach. Fellinach? Yeah. Nis agus muide pósa. Ní bhaid an ról céine ag iad a híal níos mó. Yeah, tásúlam nach bhfuil an numar go Jeffar so cruisís. Ní chreidim nach ra is agad gur fancy agam dit. Well, bhí mé dóchasach gach, ní ra mé súl go dar leach tada mar seo. Bhí mi sé dóchasach freisin. Ach nar cheap me goach sé cho furife. Daniel, man na maid tú cuamach, ba ma chud dearag san éan le me grethar beag. Tásúlagam nach bhfuil me go an náirú. No, tá go bra. Agus má tá, is má le mé. Tá sé seo iontach. Tá sé seo fear specialta. Here. Hi. Ag meic faoin sacrú beagatá adrinne. Bhfuil ceartta?